Lithi izwi likaNkulunkulu encwadini kaLuka chapter number 18. uJesu walandisa abafundi bakhe umfanekiso wokuthi bamelwe ukukhuleka njalo bengadangali. They should always pray and not give up. Uma ngabe qhubeka uthi emzini othile kwakukhona umahluleli ongalungile, ongamesaba uNkulunkulu futhi ongabanaki abantu. Athi kulowo muzi kwakukhona nomama ongumfelokazi owayilokhu eya njalo kulo baba ongumahluleli ukuyocela ijustice against her adversary because there was someone who violated amalungelo alo mama. Manje ke lo mama ulokhu eya njalo kumahluleli eyothi give me justice against my adversary since kunguwe umahluleli. But lithi izwi kaNkulunkulu ngenxa ukuthi lo mahluleli wayingalungile engamesaba uNkulunkulu wayilokhu enqaba ukwenzela lo mama ijustice against her adversary. Kodwa lithi ngasekugcineni wathi noma uNkulunkulu ngingamesabi futhi ngingabanaka abantu, kodwa lo mama angimenzele ijustice akayifunayo because of her consistency. Ngenxa lesizathu sokuthi ulokhu ebuya njalo zonke izinsuku uza lapha kimi, give me justice against my adversary. Lithi izwi kaNkulunkulu wagcina emenzelile lo mahluleli umama ubulungiswa. Bese lithi yayisithi inkosi, izwani okushiwo umahluleli ongalungile. uNkulunkulu akayibazwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye ubusuku nemini ukuba ababekezelele na? Bese lithi ngithi uyakubazwela masinyane. Uma ngabe bazalwane umahluleli ongalungile ongamesabi uNkulunkulu ongabanaka abantu akwazi ukuzwela umama wamenzela lento akayifunayo because of iconsistency yakhe, how much more uNkulunkulu? Lithi ngiqinisile uyakubazwela masinyane. Ngifuna ukuthi bazalwane benkosi, iconsistency is the key to an answered prayer. Uma ngabe ufuna ukubona umthandazo wakho uNkulunkulu uphendula, be consistent, pray without ceasing, pray consistently. Lokuyile emthandazweni fana njengalo mama owayilokhu eya njalo kumahluleli, noma umahluleli enqaba, noma umahluleli engaphendule, kodwa lo mama wangagive up. Ubambe lento uJesu akayikhulumile lapha phezulu ukuthi bamelwe ukukhuleka